Dumelang, ke a le lotjha, ke a le dumedisha, ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo. Le go ne ke rata re dire reading ya rena ya bekeke e le go weekly prediction re bona gore na tša beke di sepela jwang. But ka reading ya today ke tlo no ba fela ke le fa melaetša ya go tšwa go mangelo a lena le badimo ba lena ka moka ba ba lego mo leseding. Dilo tše e le gore ba rata gore o di dire tše e leng gore mohlomongwe wa di dira ene ga se tše di botse goba ga di ba kgahle goba di tla o tsentšha ka mathateng goba di tla o tlišetša lefifi tše le ba ka go botša ka tšona ba o rata go botša gore o di tlogele go di dira. Ke ona message wa rena o re tlo o dirang for this week. Pele re thoma ge e le gore o rata go buka consultation le Dr. Magabo mo go semoya ka Dr. Magabo o ka senda WhatsApp mo nomoreng ye 063 561 2111. ke bušeletša 063 561 2111 2111 ke theme gape 063 561 2111. nomoro ye ke ya WhatsApp fela ga e kgone go tsena di-call ebile ga ena di-messages ke WhatsApp fela ene ke kgopela gore batho ba ile gore ba senda di-message mo nambeng ye e be ba ile gore ba buka di-consultation fela goba mohlomongwe motho o nyaka go reka diwasho tša rena then goba di-oils ke mo e le gore a ka senda message ge e le gore o na le mathata ga gona ka mokgwa e le gore nka kgona go thuša ka mathata ntle le gore consulte because batho ba marata o tla go nna motho a mpotse mathata a gage then gore go be le conversation na le yena jwale kgotse le gore o tla senda message maybe voice message a bolela sake and then ka responda ke mo le ka mo eletša ge ke fetša fela o sa tšwela pele o record another message then e feletša e ba nthula gore then go ba e ba le conversation ya back to back jwale then ke pala go dira mebereko e mengwe so ge o tseba gore wena o na le mathata then obviously gore nna ke kgone go tseba gore mathata gore ka solva jwang ko fe maele ka mathata a gago buka consultation ntle le consultation then a gona se nka kgonang go thuša ka gona okay goba nka o eletša gore o ka nna wa ya go ngaka ye nngwe yeo e le gore wa itseba goba go moprofete a okay le gore wa mo tseba then o sepele ba tla go thuša. Okay ke rata go amogela gape le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo gomme ke re le ipsene ka taba tše ke le tshwaretse go tšona le re ka le ipsena ka tšona le subscribe le like channel ya rena le kgotle le yona notification bell gore ka mehla re uploada le kgone go tseba ke a le leboga. Okay ke tlo thoma ka dikarata tša ka tša mathomo ke karata tše tharo ka ra karata tše tharo tše molaetša o mogolo o tšwa mangelo a gago a kere ba bolela ntwe le ya gore o acknowledge kore o even thola gore kore o dumela badimo ba gago o dumela mangelo a gago o ba amogele ka ra bophelo ba gago ke ntwa botlhokwa le ba nyaka gore o e dire mohlomong ka ba bolela motho le gore a ka ba ena le dimpho tša semoya spiritual gift goba le motho le gore ga ana sona spiritual gift a kere but ka moka na rena re na le di-ancestors ka moka na rena re na le di-spiritual guides tše lego ba kene gore di-spiritual guides ke mangelo a kele gore ba re protecta ke mangelo a kele gore ka mehla ba re lebeletše ba re protecta di-ancestors le bona ke di-guardian angels ka lebitso le lengwe le bona ke mangelo a kele gore le bona ba re protecta ene ebile ba kgona gore fa le tšona di-blessings jwale le jwalo ene go ba acknowledge ebile e seng bona fela ebile o acknowledge le the universe ke le godimo kore go acknowledge the universe gore wena o dumela go modimo so ba ke ntho e kgolo ba nyaka re o e dire ga gane jwalo wena o tlo lebela gore na e ka ba kore ga ba bolela se gore a re mohlomongwe go tšele mo e bona le something se se wrong se le gore wa se dira goba o napo ba acknowledge goba o no bolela ka molomo wa re nna ke a ba amogela but then go tšele ka pelong ga o dire dilo tše e leng gore di tsamaišana le ka mokgwa gore bona ba rata gore o phele ka gona kore le go bolela ka molomo gore ke a ba amogela mare pelo ya gago e bolela something different e a bontšha gore wena ga se o tlho amogela gore a re wena ga o kwešiše gore na ge re bolela ka go amogela mangelo a gago le badimo ba gago re bolela ka eng so gore a re ke ye ke nako ya gore o tsebe gore na ge re bolela ka badimo di-guardian angels ge re bolela ka mangeloi di-spiritual guides goba di-archangels goba any angels who are on the lights ge re bolela ka the universe ge re bolela ka the mother earth re bolela ka legodimo re bolela ka modimo re bolela ka eng so ye ke nako e le gore o kgone o kwešiše gore na ge re bolela ka lotso re bolela ka eng
ene gore o kgone di acknowledge batho ba ka mokana bona le dilo tse ke sa tse ka tsona the universe, mother earth jwalo le jwalo, gore re wena swantse o searche ka mogare ga pelo ya gago, botenteng ba pelo ya gago. Dilo tse ka moka tsone tse ke bolela ka tsona o tlo kgona connecta le tsona goba le bona batho ba ka mokana bona through your soul, through your spirit, through your intuition. Ke ka mokgwa o tlo kgona go connecta le bona ka gona, gobane ke ntela gore motlho mo batla ka metlha ba le ka go bolela le wena o sa kwe mantšu a bona, ba le ka go guida o sa kwe guidance a bona, ba le ka go wona ka dilo tse tlo diragalang tse dimpe tse le ba rata gore ke protect, o feletša o wetse ka ra dilo tsela because ga o understande goba ga o bakwe ga ba bolela le wena. Okay, ba bolela ba re o na le purpose ya go ba gona mo lefaseng, o mongwe le mongwe o na le purpose, ga se no tla fela mo lefase, ga se no tlela go no ja, go bereka, go tsoga ka masa ra ya meberekong, ra ya dikolong, ga se re tle le tšeo, go na le di-purpose tse le gore di tletse mo lefaseng. So ye ke nako ena gore re kgone go tseba di-purpose tša rena rena botse. Purpose ya rena ya bona mo lefaseng ke eng ntho e le gore modimo le mangeloi le badimo ba rena ba rata gore re di dire mo lefaseng. O se ka ba motho le wa gore ke tlhala ke wa batho ba ntši ba bolela so ba re like motho go tla spiritual gift e leng tsela gore mangelo a ba nyaka gore a amogele spiritual gift sa gage, yena a bolele a reish ba lapiša bona ba tšhabile ba di tšhabetše no bona ba di tšhabetše, yaanong motho o nyaka gore nna ke dire ntho le ene a bego a sa nyaka go e dira. Lebaka ke eng? Lebaka ke gore ba bangwe ba di tšhabetše badimo ba rena, our past loved ones ba di tšhabetše because ba sa tsebe goba motlho mongwe nka no ba ba sa tsebe kore ba sena idea le gore yona goba yona knowledge le gore mangelo a ba nyaka gore o be le yona ga gane jalo, so ga ba nyaka gore o tshwane le bona, ba nyaka gore o change nka no re generation ya gago, ke ntho ba inyakang gore a di thome ka wena, o change dilo di boele ka mokgola e sa le tša ba gona mo la pele-peleng. Re gopole gore ge ba bangwe ba mangelo a rena ge ba ganne di-gift tša bona, ba ganne go phetha mešomo le gore ba itletše mo lefaseng. Number one, ba bangwe ba sa tsebe. Number two, ke ka mokgwa ba godisitsweng ka gona ka malapeng a bo bona. Number three, dilo tša tshwana le di-colonization jwalo le jwalo ke tše dingwe le tše le gore di le tša tliša di-distractions goba gore motho a be le go gakanega, dikgakanego ka ra maphelo a bona. That is why so ga ane jale ba le ka go lokiša dilo tša lefase, ba rata go lokiša dilo tša bophelo, ba rata go lokiša dilo tša semoya, ke ka baka leo ba re amogela ene ba buša ba re o kry-e tsebo ka dilo tša semoya, be guided. And then ba buša gape ba re o truste the higher forces, o truste modimo, o truste the universe, o truste the guardian angels, the archangels, ba re o truste. So as long as o sena trust mo go bona, obviously o ka se kgone go ba amogela, go tlo ba boima gore o ba amogele. Okay, karata tša ka tša bobedi ke tše pedi fela, and then yone mo ke ba bolela ka nthole ya kore go ba le go tlhokomela, go fa batho lerato, go fa batho ba bangwe mofutho jwalo le jwalo, ke ntho ba bolelang ka yona. Go ba le botho, go ba le boikokobetšo, ke ntho ba inyakang go tšwa mo go wena. Ka re ka kgotsa le wena motho o sena boikokobetšo and then o ke naganela o itee wena ka mehla everything e diragalang ka ra bophelo ba gago, the-reasons go swantse o kwagaletša gao fela, wena ga o nyake o kwa mabaka a batho ba bangwe, then ke bothata nthong, ke bothata. So ge o ka kgotsa le gore go le motho o phela e le gore o kgotsa le gore wena o nyako wa motho e leng gore go swantse go bolele wena fela, o swantse go kue lentšu la gago, ba bangwe no, ge ba bangwe ba bolela wena ga o nyaka go ba theeletša, motlho mongwe tše ba di bolelang ke di tše badimo, tše ba di bolelang ke botlaela jwale le jwalo, then go ra gore go na le bothata ka wena. And nka botša gore bothata ba gago ke ye nngwe ya di-chakras tša gago, the throat chakra. Throat chakra ke chakra ile e le mo mogolong moke, e affecta kore e tsamaya ka megolo, e affecta le ka moganong ga gago, le tšona di-cheek bones jwalo le jwalo,
sorry ke yona the throat chakra. So ge throat chakra e blokegile o tlo kgotsa o ba motho le wa ba le ditlhong o palela go bolela o palela ko ke expressa pele ga batho o palela ko socializer le batho ba bangwe and then go na le gore e bulege mara e bulega go fetiša tekanyo e be overactive o se ka kgotsa e le ka e sepela lining e tse di chakras tse dingwe ge le overactive o tlo ba motho le o mo selfish o la re ga bolela go kwa le yena fela ga o nyako kwa the reasons tsa batho ba bangwe then go ra gore ye ke nako ya gore o thome le yona o ilokiše o thome go ilokiša then go ka ilokiša o tla bona o tlo kgona go phela le batho ba bangwe o tla ba motho le wa gore ge motho mongwe a bolela wa theeletša ene ge motho mongwe a bolela o theeletša especially ga e le gore o na le spiritual gift ge motho mongwe a bolela o theeletša tša di bolelago as long as go sena any chakra goba o sena any class tse e le gore di tswalegile gore motho o bolela nnete o tlo e fila mara ge go na le tse e le gore di tswalegile o ka se file o ka se kgone go bona selo le motho a tlang wena o botsa maaka o ka se bone selo and then ge go na chakras goba di-class tse e le gore di tswalegile o tlo ba motho la o tlhoka trust wena ga o trust motho and wena nto ngwe lengwe yo o itirang ka ra bophelo goba whatever e le gore o involved mo yona e le gore o itira le batho ba bangwe ntho ane santse e diriwe your way only tsela tsa batho ba bangwe a di bereke go bereka ya gago fela go ra o ba motho le gore o rata go dominata batho ba bangwe o rata gore batho ba kwe ka wena ke ka mokgoleng ka gona then go na le bothata ka gore ge re le batho re le mo lefaseng re ka no ba re tla re le di-individuals re tla re le unique re sa tshwane but we are all one because ka mokana rena re energy and gore re kgone go survivor ke energy ka mokana ga yona energy ya ka e thuša the other person gore a kgone go survive energy ya gago e a nthuša gore ke kgone go survive ke ka mokgwa le gore lefase le ka gona ke spirituality mo se tlang gona semoya mo se tlang gona ke tšona dilo tše le gore mangelo a go ba re tseba ka tšona kry-a tsebe yowe knowledge yowe and then o kgone go phela ka mokgwa le gore o swantse o phele ka gona o se ka kgotsa le gore ge o thoma ba motho le gore o self-centered o ke naganna o iteng ga o nagane le batho ba bangwe then go na le bothata o tlo kgotsa le gore mafeletso o feletša o ba motho le gore o phela o nnoši o feletša o nagana gore wena batho ga ba go rate wena batho ga ba nyake go go thuša sante fa go sowe ka gore ge tše dingwe tša di-class le chakra se di tswalegile o tlo phela o naganela batho dilo tše dimpe o ka se nyaka o theletša di-reasons tša bone o tlo phela o nagana gore ba nyaka go ntira so goba ba ntira so goba ga ba nrate jwalo le jwalo ande go se sowe o tseba gore ge di-chakras le di-class ge di blokegile then ke go tla eng ka ra bophelo ba gago negative energies and negative energy ka selo di tlišitše dilo tše di botse ka motlha di tliša mathata dillo le ditsikitlano le malwetši ka ra bophelo ba gago okay and then ba buša ba re ntho o swantse re o e dire dula fase o check gore na ke di-fears tša gago ke eng ka ra bophelo o mongwe le mongwe o na le fear ya gage so ke nako ya gore yona fear yela ntho ene la o e tšhabang o e lebelela ka matlhong ke nako ya gore ka se sebaka o bolaye fear yeowe letšhogo leo o le bolaye gobane letšhogo leo la gago ke lona le dirang gore o palele ko o gatela pele go swantse o dire dilo tše di botse letšhogo lela le a ke negative energy le atla ka metlha ona swantse o dire selo then negative energy le e tla mo gona jwang in the form of letšhogo then wa tšhaba go dira ntho swantse o e dira mangelo a batla go wena ba bolela le wena ka di-intuition ka di-thoughts jwalo le jwalo wa go botsa re dira 1 2 3 mara go swantse gore o e dire ntho ela letšhogo le atla letšhogo keng ke the negative energy so le against melaetša o tswa go mangelo a gago le a tseba gore ge o ka dira se mangelo a rego se dire dilo tša gago di tlo ba ga botse bophelo ba bo tlo kaonafala o ka se sa ba le mathata ka ra bophelo ba gago o tlo ba protected jwale go ka ba protected negative energy la gona mo di tla yang gona ene tšona di nyaka go šoma so ka motlha di tla make sure gore di kobe mangelo a gago go šale tšona fela ka ra bophelo ba gago gore di kgone go survive ka wena ka le tšona di phela ka di-energy tša rena
ni ka mokgwa re di phela ka gona. The more re ba le that fear re ga re di feeder re ga re di ga di manifesta di a gola di a growa mo le re mafelelong yona energy ne la o se ba botse e kgona go feletse bile e controla bophelo ba gago wa go ja bophelo kwa tile wa go ja ba le gona o fela pelo jwale le jwalo wena ga o nyake motho ka ra bophelo ba gago wena lentšu ke la gago fela ba bangwe no and at the minute to thoma phela so ke ntela gore go ra gore bila ga o sa kgona le go respecta batho ba bangwe ga o sa kgona go respecta motho mongwe le gateng because batho ba bangwe ga se selo mo go wena motho ke wena o nnoši so ba re checka di-fears tša gore na ke eng e leng o thoma o bereka ka tšona o di-cut ka raphelo ba gago one by one o tšwe mo go tšona o tla bona dilo tša go di tlo change dilo di tlo sepela gabotse ge mangwe le batla ba bolela wena o tlo no ba kwa gabotsana fela. Okay, and then ke na le the last set of cards karata tša mafelelo le tšona ke tše tharo mo ba bolela ka ke boletše kudi ka di-chakras ke boletše kudi ka di-class di-chakras le di-class ke dilo tše dingwe tše e leng gore go na le kore go na ka mokgwa re santse re di fide ka gona di-chakras di tshwana le kore nka no re ke moya ke energy ya rena ke moya wa rena ke our spirit our soul and moya o dira moya o nna le dijo tša gona moya ga o nyake no ja se le sela le sela so mo o botšiwa ka kore dijo tša tlhago modimo rile ga bopa Adama le Eva a ba bontšha tšhemo e kgolokgolo ya Edene e tletše ka dijalo ka mehuta ga tšona go bo sena nto e tlhokegang a ba botša a re jang everything e le go moke le ipshineng ka yona ke tšona dijo tša lena mara tlhare tšela sela se leng ke wa ra tšhemo le se ke la seja ka mola ra tšhemo go bo go ena le sehlare sa bophelo go dile ba se ke ba seja modimo ga ba bopa senke a re ejang diphoofolo go bo go jewa dihlare natural things so nama re a eja ba bantši le nna ke a eja mara go na le tše e leng gore automatically ga dinyakego mo mmeleng wa motho di tswalela moya wa rena and ke yona nama ene la e bosana kudu ene la re e ratago so dijo tše di sa nyakego mo mebeleng ya rena ba di bitšwa ke dijo tša sila go ra dijo tše e le gore ge ke e jele ntho gona e tliša tšhilafalo ka raphelo baka ge e le gore o na le spiritual gift o na le dimpho tša semoya go e ja ntho enela then e dirang e tswale e šilafatša moya wa gago e šilafatša your spiritual gift ge se šilafetše spiritual gift se tlo tswalelega se ka se kgone go bereka manyolo ya ga ba e tla bolela le wena o ka se kgone go bakwa ge e le gore already o thwasitše o feditše o bereka se spiritual person o tlo kgwetša o fela e ba le mathata a o connecta le badimo especially go setse batho ba tlile ba nyaka gore ba thuse o swantse ba consulte o ba fe e reading wa kgotse le wena o palela ko connecta spiritually le manyeloi a gago even le manyeloi a mothola ka baka la eng o jele dijo tša sila so ba bolela ka di-veggies everything green ko di-veggies ka mokana ga tšona ba bolela le ka tšona di-fruits and then ge o ka lebelela video ya ka okay a se ke e dire mo ntho ke dirile mo go channel ya koko mmagabo spiritual channel na tše ke bolela ka food which is good for spiritual gifted people and the food which is not good for spiritual gifted people go na le mo e le gore ne ke bolela le ka tšona di-veggies ke re di-veggies tšela go na le ka mokgwa e le gore santse di apewe ka gona go na le di-veggies tše e le gore ee wa e apea ntho gona santse e apewe e butswe nto tshwana le potata nto tshwana le lephotse obviously e santse e butswe nto tshwana le letsapane e santse e butswe mara go na le di-veggies tše e le gore ka tlhago ga di a tshwana gore di butswe ge di butswitše then energy ela ga e sego o bolaile dilo ka moka di-nutrients la nyakagang di-vitamins ka moka tše di nyakagang o di bolaile ga di sego then go ra gore dijo tšela ga e sa le di-high vibrational energy food e ba di-low vibration food di tlišetša vibration ya fase vibration ya fase ke vibration e le gore ke vibration ya di-negative energies e tliša di-negative energies so that's why ge re le batho santse re phela re make sure gore vibration ya rena e godimo gore re kgone go connecta spiritually re kgone go bona re kgone go astral projector re kgone go travela time traveling re kgone go ya into the past into the future o re go tsena ka rumong then o kgone go sensa gore
ka mengwaga ya go feta kore ebile o bo o bone le ngwaga gona ba o bontšha gona gore ka 16 what 1600 1623 go diraketse 123 ka gana ka mo romong ene o e bone ntho but o tlo kgona go e bona jang ga o ija dijo tse e le gore automatically di a tswelela ra di rata dijo tseo ra di rata di-chess tša rena dibeka tša rena dikota tša rena ore go fela o dija mara o fele gopola gore okay ke a dija today maybe after 2 days and then ke ya go tlhwekiša mmele wa ka ntšha di-toxics ka moka tše le gore a di nyakego mo mmeleng dilo ka moka tše le gore di lwa le dikgatlhanong le moya wa ka dikgatlhanong le my soul my spiritual gift ke a di tloša ka mokana ga tsona gore o kgone go connecta gape ka gore ka kgotsa o ja dijo tše le gore ga di a tshwana ke di-low vibrational food and then wa kgotsa o thoma ba le bothata ba ditoro ga o sa lora nako ngwe le fete bile o nagana gore maybe ke bothakati maybe eng ya bana ga se bothakati ya bane ke dijo tše le wena o di jileng and obviously go di jile because ke dijo tše le gore ke di-low vibrational food then di tliša energy ya fase energy le gore e negative as long as di bula mabati for energy for the energy le negative then le bathakati bane ga ba o lebelela ba bona ra mola re ka ya mola ka se bone selo mara ge e le gore wena kore o vibrata mo kore energy ya e vibratela kwa godimo ga ba lebelela ba re no mola re ka se le ge e le gore a sotlho o thekgwe mmele or something ba lebelela ba re mola re ka se motho la o sa tlo re bona yena ga se a thekge mmele mara o re bona re tlo re ge re tsena a tsoga ra re motshwarisa se gateletse a re fenya re ka tshwarega o tlo re bonela a re sken raya so ra ya ba ntho la re tlhokomele dijo tše le gore ra dija ke mangelo ao ba re tlhokomela dijo tše o dijago ija dijo tša maleba mo mmeleng wa gago tše e le gore ebile di tla dikoba le malwetse a la sa nyakegeng and then ba bolela kudu ka nature ge re le batho ka mokana re batho ba semoya we are all humans we are all spiritual go ba le gore ba na le di-spiritual gift mme re ka bona kore ba šome ka tsela ya kore ya semoya ba kgone go connecta le the other spirit from the other realms so whether on a spiritual gift or not ntho ba nyaka mo go wena kore connect to nature nature e botlhokwa kudu gampe e sa re bošetša mola go genese mola go tlholego ya legodimo le lefase e sa re bošetša mola back to Adam le Eva ge ba dula tšhemong ya Eden kore to be into nature fela o connected to nature ntho ya o thuša go na kudu na le mpho tša semoya e kgona go bula mo e bulang ya balansa di-class tša le di-chakras le dilo ka moka tšelo santse di balance dilo tša semoya o tlo dependa gore na wena dimpho tša go ke tša mohuta mang and then ge di bulegile e kgonne go balansa dilo ka mokana tsona then o kgona go connecta o kgona go šoma go na batho ntho e le gore ke ba consultile o ko motho a bolela motho e le gore maybe o goletse ka kerekeng ya semoya motho e le gore phela ile diphororong a ile metsing a ile dithaneleng a ile dithabeng a ile rapela jalo mara motho a bolela re ke a mo mara go no tshwana moya o gana o bulega bothata keng bothata kore go na le ntho ngwe le gore wa ija goba wa enwa mo mmeleng e le gore e tswalela moya ola ene re na le tše re di bitša gore ke di-totem animals goba di-spiritual animals so go na le ka nako ngwe le gore kgotšelo mangelo a batla go wena ba tla ka tsela e itseng ba ka tla ka tsela ya phoofolo e itseng goba totem animal kore phoofolo e leng gore e emela kore ke eng ka nore ke setlo sa gago goba nkare ke eng a tsena nka e bea jwang goba a kere motlho mongwe gotse e ntšela gore ka mo re ka no re ba bina ditlou ka kae rena re ba bina ditao ka kae re ba bina dinkwe jwale le jwalo so go na le ka mokgwa le gore mangelo a ba ka tla go wena ka ditoro ka division o kgwetse ba etla ka phoofolo o kgwetse le gore ka mehla ke ntho ke e le gore wena wa e bona go tswalela matlho a gantšhine o tla o e bona phoofolela then nako ngwe e bona ditse ka ene go lebelela fela ntho lano bontšha gore re ga re protectile re go lebeletse re na le wena go bolela le rena re a gokwa and re tlo phethela ka mokgonyakang ka gona nako ngwe kgotse o tswalela matlho then o bone yona phoofolo bone o bona gore o ka re kwatile o ka re e ba aggressive o ka re tla o attacka then o tsebe gore go na le something se o se dirang se se wrong o thoma o kwatiša badimo and ba tla o koša botlhoko gobane o tsong kgotse o ponya matlho e bone e sepela e move away from wena e ntela go bontšha gore mangelo a gago ba kwata jwale ba tšea se leng sa bona ba rwala dibeke tša bona ba sepela
go ra re wena o tlo šala o nnoši, o tlo šala o sena motho a o protectang. So le tšona di tlhokomele tšona spiritual animals tša rena tše e le gore wena o tla ba o ena le tšona, whether na le spiritual gift or not, o mo le mo o na le yona. Okay, ke ona melaetša e le gore ke le tshwaretše yona tšatši la lekgono. Ke a tshepa gore le ikwele ebile le ikwešiše. Ke yona melaetša rena ya bekeki le tše le gore ba nyaka gore o bereke kudu ka tšona. I kere so go ra for bekeki, try go ja lots of fruits, try go ja di-veggies tša gago tše e le gore di tshwana go apeiwa kudu no diapelo tše tshwana le khabetšhe, no ire ka metsinyana mannyanenyana fela, goba ebile o no itlhatswa wa fetša ile ka lekara pitša ya dianyana wa e-fry, then you are done. Go ba le tše e le gore o ka kgona go dija e le a vegetable, go tše le kgona go dija le nto tshwana le tamati, nto tshwana le eiye, ke dilo tše ntša bohlokwa tše e le gore di a thuša semoya sa rena. Dilo tša tshwana le di-garlic di a thuša mo semoyeng sa rena. Ke dijo tše e le gore di bula di-chakras, ke dijo tše e le gore di bula di-class. And-e go ya gana mola nageng ge ba re be connected to nature, o ntse o sepela kua sekakeng kua mo e le gore wa tsa ro safe, o ntse o fela o ya gana mola thabeng, o ya o bolela le manyolo a gago, o ya kwa metsing le o ka kwatamanyana kgole le metsi, a kere o ile o nnošane ba kgolenyana gore se ka ba le anything e ka diragalang empe, and then wa bolela, then ke gona go ntse o connected to nature, ke gona ge moya o ntse o bulega. E ka ba e le moya wa dimpho, goba e ka no ba e le moya fela, spirit, our spiritual beings, because ka mokana rena re di-spiritual beings. So ke yona reading ya rena e bekeki, ke a le leboga. A re kopaneng mo nakong e tlago. Tsoko.